dizat. Iznenadila sam se koliko imamo krivu predodžbu zapravo svemu skupa. U plesu to je potpuno drugačije, jer se cijela perspektiva ti se nekako izokrene. Ti ga povlačiš, ja. Ti, ja. Ti, ja. Ti, ja. Ja još sad učim lijevu i desnu stranu. Polako, bez ruke. Ne, ajmo s rukom jer onda se sad pusti ruku, prti noge složi, ajmo. Tu su mi noge. Ja stalno nekako idem u stranu, a uvjerena sam da idem ravno. Step, mekano hodaš, 3, ne ideš glavom pred meni. A malo pratim ritam. Sinkronizirano mi je tijelo. Treba vrijeme da dođemo do to prvo da se Jelena opusti, uopće da dođe i kaže... Užasno je cool. To što se čovjeku dogodi pred kamerom, nisam vjerovala dok nisam vidjela. Ja, znaš kako ideš u pivo? Pa taj novi moment. Mislim da ćemo pogoditi njezin onako šarmantan karakter. Treći. A zašto me sad mučiš s tim priključkom? Dobro smo krenuli, a sad ćemo vidjeti kako ćemo završiti. Cijela strana moraš se rotirati. Okrenem se. Nisi se okrenula. A dobro, ne moram cijela, pusti me da prođem do kraja koreografiju. Prva emisija, svi, trema, itd., pitanja, publika i sve to. Ajmo otkriti Jelenu, definitivno. Engleski valcer plesat će Jelena i Hrvoje. Izvolite, plesni pod je vaš. Nije lako u ovoj 6. sezoni probiti led, biti prvi par. Jelena, čestitke sve. Dobro nam došla ovdje u našu emisiju. Cijelo vrijeme vaših plesa. Ja sam gledao tvoje lice. Evo, ljuti će se ovi moji dečki, ozbiljni oni dečki, ali stvarno cijelo vrijeme sam gledao tvoje lice. Na što si mislila cijelo vrijeme? Živa sam. Još sam živa. Živi dalje. Tu je Hrvoje. Hodam, mičem se. I tako dobro. A Hrvoje, ti si pjevao prvi put od kad si u ovim našim emisijama. Ja sam vidio, ide čovjek i pjeva. Pa sviđa mi se jako ova pjesma, ono... Prvi put ti čuješ? Nije baš prvi put, ali stvarno živamo u engleskom valceru. Ali ko da prvi? Ljudi, bili ste odlični, bar što se mene tiče, ali pustite mene, ovo što ja govorim, to vam ništa ne znači. Ovdje su ljudi koji jako dobro znaju svoj posao i još jedan put dobar večer našem 4B. Neka prvi bude, dakle, Bašan, Elio. Dobar večer, Elio, slušamo. Evo, Jelena i Hrvoje, rekao bih da ste odlično odplesali ovaj engleski valcer. Isplatilo se
isplatilo se vježbati u dvorani. Vidim, pivoti i spinovi su bili lijepi, kontinuirani. Neko vrijeme su i vani vježbali na parkingu. Jesu, da. Priključak na 3 je bio dobar, držanje cijelo vrijeme i rekao bih, inače imidž plesa je bio upravo tako, ono što je Duško pitao, da li ste na nešto misli. U engleskom valcu zapravo ne treba ništa puno misliti, treba se samo prepustiti glazbi i mislim da ste to, kao da ste onako, da sanjate nešto, jel? Je, pa zapravo nekako... U snovima. Nekako je zapravo smisao da se više ta neka naša atmosfera prenese. Nisam profesionalni plesač, pa onda se pomažem nekim svojim idejama. Dopalo mi se, držali ste, rekao bih, dosljedni ste bili do kraja, dakle, cijela koreografija, krasan uvod, išli ste okolo i vidim da je publika vas prihvatila. Pratili su vas. Meni je bilo krasno kad su išli okolo. Hvala lijepa, Elio, na vašim riječima. Gospođa Babović Milka. Slušamo. Ja ću se nadovezati na jedan dio uvoda Barbarinoga. To je sastanak prijatelja i upoznavanje novih. I drago mi je da Hrvoja ponovo vidim i da vam svima kažem, on je izdržao sa svim plesačima i sa nama sucima još od prvog izdanja 2006. A što se Jelene tiče, za sve muke vi ste preživjeli, kažete. Mi to vidimo da ste vi preživjeli kako ste plesali, ali ste meni poklonili jedno sjetno sjećanje kad ste govorili da je najvažnije bilo što ćete plesati u haljinama prekrasnim. Ja sam cijelog života želila i ta mi se želja nije ispunila, zato ću vaše haljine gledati s dvostrukom pažnjom. Hvala lijepa, hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Bogdanić. Dinko? Čestitam jer znam da je za početak bilo teško otvoriti ovu sezonu. To znam da je to malo trema, ali to se nije tako vidjelo, moram priznati. I Duško je rekao za Hrvoja da je on pjevao, s obzirom da je u prijašnjim emisijama imao sve pjevačice kao partnerice, onda je morao nešto naučiti za pjevat, naravno. Sad, poslije Zdenke, Lane, Antonije i Sanje, evo ga sa Jelenom koja je pokazala... Teško je u Sanju da ne se propjeva, tako da. Da. Kakav košmar, zamislite. Mogu misliti da mu nije bilo lako. Nije mu bilo, jel? I pokazuje da Jelena ima sposobnost toj lakoći koju ste pokazali večeras u okretima, pogotovo u tim okretima koji su bili lagani i taj klizni korak je bio prisutan u vašoj koreografiji. Hvala lijepa, Dinko. Hvala lijepa, Dinko, na vašim riječima. I za kraj Bilman, Davor Bilman. Evo, mene na trenutak isto ponijela pjesma i onda sam se vratio na svu sreću, stvarnost, tako je. Znate, Jelena, po čemu se prepoznaju dobre plesačice? Nije vam Hrvoje rekao. Nije, imali smo bitnijih problema. Dobro. Kad u petama stojite, onda kad pogledate koliko vam se klima ili ne klima noga, onda znate ko je plesač, ko nije. Ja sam bacio malo, što kažu, ovlaš pogled na ovo vaše spuštanje na početku koreografije. Malo je onako djelovalo... A brada? Doći ćemo do brada. Znači, malo je onako djelovalo klimalo. Sve u svemu, ples, kao što ste rekli kolege, je bio podnošljiv, onako, lijepo je to sve izgledalo. Ono što bih ja dodao, pripazite malo na ruke i držanje, znači da između laktova bude ravna linija. U par navrata mi je malo zasmetalo vaše držanje. Iako je bilo graciozno i lijepo, malo onako nekad potone vrat prema dolje. I najbolji prijatelj u podu, osim Hrvoja, vam je pod. U plesu, pardon, osim Hrvoja vam je pod. Tako da u nekim stvarima probajte se malo više spustiti na pod, da nisu cijelo vrijeme stvari na prstima. Hvala lijepa, Davor, je li to sve? To znači da prekinem ili... Ne, nije cijelo vrijeme. Oprosti, stvarno, moram ovo reći. Mogu sad reći što mi je dobro bilo? Možeš, ali cijelo vrijeme sam gledao za vrijeme plesa, igru slučaja, pogledao sam i prema vašem stolu. Cijelo vrijeme Davor je ovako cijelo vrijeme. Ovako, cijelo vrijeme sjedi, gledao. Ja sam očekivao da će sad početi ovako govoriti. Ovo je bilo tako, bilo par. Reci. Kada je glava puna informacija, onda je teško zadržati, u redu je, naučio sam na taj dio. Ono što mi se jako sviđalo je bio taj dojam, ako izuzmem disanje jer sam vidio da se uopće ne diše, znači taj dojam sna, uspavanosti, to je engleski valcer, to je bilo lijepo. I sigurno ćete biti u sljedećoj emisiji. Hvala. Hvala lijepa, Davore, na ovome. Put, nadam se da ćeš zapamtiti, Jelena, nadam se da ćemo te dugo gledati ovdje u našoj emisiji. Ma, lijepo je to. Molim vas, jedan veliki pljesak za ovaj prvi par u našoj emisiji. Nije lako ovo otvoriti, znam da se ponavljam, ali nije lako.
Naši parovi večeras plešu ča-ča-ča i engleski valcer do kraja ove naše sezone. Oni najbolje odplesat će svih 10 plesova, neki one neke dodatne, ali do tada ima još dosta vremena. Idemo brzo, Barbari. Čuli ste, dragi naši gledatelji, što misli žirino, jako je važno i što mislite vi i naravno da to što kažete iskažete svojim telefonskim pozivima. Pepe Zekardo ove godine u svakoj emisiji, počevši od one sljedeće, nagrađuje nekoga od vas sa 10.000 kuna na American Express kartici. Ovo mi je bilo taman dovoljno vremena da se malo aklimatizirate i u ovom našem zaleđu pozornice. Lijepo tu, jel da? Baš Sad je ovdje jako lijepo. Sad je jako lijepo. Spominjali su tremu tamo kad si bili, jesi li imala tremu? Kako je ne bi imala? Prvi put plešem, smo prvi, prva emisija, naravno da sam imala, ali... Imaš li inače kao glumica tremu? Imam uvijek. Pozitivno, ova je malo bila manje pozitivna, ali naviknut ću se. To ti je zato što nisi dovoljno plavuša. Evo, čuli smo da se u ovom plesu ne treba misli. Dakle, engleski valcer je ples za plavuše. Iako ti je ovo prva glumačka partnerica, ja tebe nekako doživljavam kao one slavne i uspješne glumce, znaš, koji su stalno nominirani, ali nikako da dobiju Oscara. Evo, nadam se da se ove godine dobio partnericu koja te može odvesti do samoga trona. Kako će izgledati prve ocjene koje će podijeliti 4B, vidjet ćemo upravo sad. Prve ocjene u ovoj našoj 6. sezoni vidjet ćemo ovoga trena. Dakle, Elio. 8. Gospođo Milka. 8. Tinko. 8. I Davore. 7. Ne moram to ja govoriti, reći ću ti, Hrvoje, to su za prvu emisiju doista visoke ocjene. Ne dopustite da sve ostane na ovoj radosti. Znamo da ćemo ih vidjeti i sljedeće subote, ali za svaku drugu potrebna im je vaša pomoć. Zato zapišite broj na koji možete glasovati za Jelena i Hrvoju. Ne libite se upotrijebiti ga čim češće i naravno nastavite uživati u plesu sa zvijezdama. Tko nam slijedi, reći će vam Duško nakon Pepea. Bome veliki račun. Izvolite. Dobar dan. O, imate membership rewards karticu i dosta bodova. To će prilično... smanjiti vaš račun. Uz novu membership rewards karticu svoje nagradne bodove koristite na licu mjesta i tako smanjujete račune.